John uria niwe mwanjiriria wa gikundi kia Ann Windows Foundation na kiria kianaga uteithio kuri ciana na njira ya gucirihira bithi ari mihango-ini ya kuheana ceki cia basari kuri ciana mwena wa Bahati athingatite ministry ya mathomo guku bururi-ini kuregeria kigina kia mathomo kuri mathukuru itegucerithiria niguo arutwo morano na gutumagwo micii makagire bithi undu uria mũmbunge Subukia Samuel Gashobe onake aranyita baru. Kuna tunaongea juu ya CDF. Shule watoto wanarudi lini? Na waomba walilisi hizo checks. Badala ya kukua vile wanagoja watoto waenda shule wanafukuzwa. So by now the checks should be ready. Makiria ma arutwo 85 na aria mekuingira kirathi gia form 4 mwaka-ini uyu ngiukite nio mamukirite ceki cia basari kuma kuri gikundi giki na marihirwo bithi ya mwaka mugima na kuria kigina kia mbeca iria citumikite ni muigana wa ciringi milioni 2.6. Siku ya leo tumepatia cheki ya ambayo itasimamia mihula mwaka mzima, the 3 terms. Have more than 85 students wale tume disperse check for leo which amounts to 2.6 million. Arutwo aria makoretwo makigunika kuma kuri gikundi giki ni akuma kaunti 12 citiganite na mari hamwe na aciari ao ni macokeirie urugamiriri wa gikundi kiu ngatho ni undu wa kumahe uteithio wa bithi kuma riria ciana ciao ciingire form 1 nginyagia riu cikirie gutiriha mathomo ma secondary. Ni kushukuru kwa sababu watoto wetu wamefaidika, na mimi ni mmoja wa wazazi ambao wamefaidika na mradi huu wa Ann Windows Foundation. Niseme imenisaidia sana kwa sababu wakati mtoto wangu alipita mtihani sikuwa na namna. Aciari mataretwo kuigira muthitho ni undu wa marihi ma bithi Januari guku andu a wendi mwega makihoyo kwiyumiria na guteithiriria ciana iria aciari ao matari na uhoti wa kumathomithia. Wale wako na wanafunzi in high schools, in universities, I'm urging you, tunaenda kufika pale watu wanasema ni kukula ni Christmas, usikule yote. Kumbuka Januari inakuja. So kile uko nayo ukule na ubakishe ya kusomesha watoto. Handu-ini ha Muthingi TV nie njitagwo Wambui wa Maina.